Meta nidħlu fl-awditorium, il-mogħdija hija qasira ħafna bejn il-kappella hawnhekk u l-awditorium. Il-Papa jgħaddi minn wieħed mill-bibien fuq il-ġemp ekku li risaq leh bħalissa, imbagħad hemm kuritur żgħir bi 3 tarġiet u malli joħroġ minn dan il-kuritur mill-ewwel isikuħu ġo l-awditorium u wieħed jista' jimmaġina il-laqa li hemm tistenna l-qdussija tiegħu. L-istess laqa wara kollox li ngħatat ukoll il-mexxejja Maltin meta daħlu fl-awditorium. Joħroġ il-Papa mela in-nies fl-awditorium qegħdin jaraw kollox dik iċ-ċerimonja kollha, probabbli qegħdin nisimgħu wkoll il-kummentarju għaliex hemm monitors apposta hekk. In-nies miġbura lesti huwa ta' 1200 bejn wieħed u ieħor minn li għaw hawnhekk. Għadu lanqas biss tfaċċa imma diġà l-udjenza ħasset minħabba tagħha rispett tagħha lejn il-Papa. Jitfaċċa issa min-naħa tal-lemin tagħhom fejn nqisu dak il-bib abjad minn hemmhekk li joħroġ il-Papa illi bħalissa risaq leh. Imbagħad ikun jista' jitla dak it-taraġġ u dak it-taraġġ inħadem apposta taraġġ li huwa rkużat ħafna. Dejjem minħabba saħħet il-Papa mhux għalfejn iżid jitla ma dak li qed naħdem. Ġenerali, il-Papa wasal biex joħroġ issa fl-awditorium, jibierek l-nies li laqat ċabċiet u bil-fer. Iktar il-qudiem interessanti ta' nisemmi hawnhekk li se naraw ukoll lil ċerta signorina Meli Bartolo. Din signorina għall-aħħar 20 sena dejjem kienet il-qaddejja jinkella biex ma nużax il-kelma qaddejja, dejjem kienet fil-qawmi, dejjem kienet toħsib minn George, dik hija Meli Bartolo li minn-ġurnata għandha 86 sena li se tilaq imma il-ħadd li ġej. Kien George, beatu George Breka, miet fidea. Meli Bartolo. Kellimta qabel ma dħalt hawnhekk. Saqsejta kemm għandha żmien għalt li għandha 86. Għalt li għamit kważi 20 sena ma' Don George, għalt li Don George miet fidejja. Dawn huma uħud mill-mistednin speċjali hemmhekk għad inti trajtu anke lil Perit Richard England illi rrinnova l-kappella. Rajnu wkoll lill-President ta' Malta li bidejn il-Papa kif daħal hawnhekk. Personalitajiet oħrajn issa tarawhom viżwalment iktar tard. Il-Papa jieħu postu fuq il-tron, fuq is-sedja li ġiet imħejjija biex jingħata bidu għal dan ir-rit. Il-bidu se jkun jikkonsisti fil-kant ta' kbir Alla tagħna. Kbir Alla tagħna. Aħna l-koll lidek biex xejn nisluka minn driegħek ħallek. Inti ħabbejtna fuq li ħabbejtna. Id-dawl tal-fidi inti urejtna t-triq. Meta qartna feċċ id-dawl kbir, hawn fuq ix-xtajta tagħna inti batt lil San Pawlu.
strofa ta' din l-anja kbira l-latana. Ibqa' żomm bitriegħek fuq din l-gżira dan l-istess twemmin. Tħallix li l-għadu jirnexxielu jittabba dan l-isbaħ glorja tagħna il-Maltin. Kun inta lina missier ħanin, sebaħ dejjem ir-rabta bejnek u l-Maltin. Wara il-kant ta' dik l-ewwel strofa minħabba l-ħin kif tafu suppost li l-Papa kellu jasal għal ħabta tal-4 ta' wara l-ofsinhar il-ħin issewwa il-5:30. Issa il-Papa irrott is-salim. Your Holiness, divine providence has again favored us by allowing you to be among us in Malta, the island of St. Paul. Now, in the name of all the Society of Christian Doctrine, I welcome Your Holiness here in this auditorium at our central house. As members of the Society of Dun George Preka, whom Your Holiness has declared blessed this morning, we are glad to be gathered so close around you. Blessed George Preka, our founder, whose remains Your Holiness has just venerated in our chapel of Our Lady of the Miraculous Medal, has long instilled in us all a devoted attachment to the person of the Pope. Our society has always cherished this devotion ever since its beginning in 1907, and in its early days up to 1932, the Society was known as Society of the Sons and Daughters of the Pope. Several prayers and hymns, which we commonly use, bring out the love and filial devotion of Dun George towards the Pope. Every Sunday morning, when the SDC members gather in their several centers to pray the celebration called the Union, we bow reverently before the Pope's image after the Superior's invitation. This is the Pope, our Father and Head of the whole Church. On the 7th day of each month, the Founder wants us also to profess our submission to the Pope in faith and to work for the prosperity of the Church entrusted to him. His deep faith experience made Blessed George Preka an apostle dedicated to evangelization, a mission so very close to the heart of Your Holiness since the beginning of your Petrine ministry, when you strongly urged everybody, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Our Founder and Your Holiness want us to strengthen the faith of our fellow Christians everywhere. That's why, from the depths of our heart, we proclaim the dynamism of our society in the words of the prayer, Magister utinam sequatur evangelium universus mundus. This is a charism which binds us with the very mission of Peter himself, to know Christ Jesus, to bring others to believe in him, and to accept him as Lord and Savior. In filial relationship to St. Peter's successor, Dun George looks at the bond with the Pope as a sure sign of salvation. Noah's children were saved because they were in their father's ark. This intimate love and veneration is emphatically highlighted by the words our Founder repeated so frequently and so dearly, Ego cum Papa semper. We thank you then, Holy Father, for being such a steadfast and sure herald of Christ,
the risen Redeemer of humanity. Today, we look at your person and joyfully and lovingly, we salute you with the words our founder gave us. Salve Papa Noster, salve Petra Fidei, salve Celianitor et Dominus Sittecum. Dak kien is-Superjur Ġenerali Viktor Delikata jsellem l-qudissija tiegħu il-Papa, bħalissa l-membri kollha qegħdin isimhom wkoll il-Papa bil-kant Salve Papa Noster.